Hier au manège, aujourd'hui au cinématographe. Non, je ne vous ai pas suivi, j'ai vu simplement ce qui crève les yeux. Une minute, s'il vous plaît. Je vous prie. Mademoiselle, Monsieur Kirchhoff est là. Merci, Joséphine. Faites entrer. Il me faut partir. Mademoiselle, excusez-moi. Pourquoi partez-vous? Il est grand temps. Bonjour, Alice. Bonjour. Salut, Costa. Salut, Marcel. Justement, j'allais m'en aller. Oh, Au revoir, mademoiselle. Au revoir. au revoir. Ce n'est pas moi qui l'ai chassé, j'espère. Il devait s'en aller. Oh, ces roses sont-elles pour moi? Oui. Merci. Joséphine. Asseyez-vous donc, Costa. J'ai longtemps réfléchi pour savoir quelle fleur vous apportez. Les amoureux sentimentaux se contentent de petits bouquets de violettes. Les cyniques apportent une orchidée, une seule. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Nous sommes une paire d'amis qui veulent s'amuser. Résultat des roses blanches qui n'engagent à rien. Vous persiflez mes paroles, Costa. Joséphine. Me voici, mademoiselle. Vous êtes-vous déjà procuré un travesti pour demain soir, Joséphine? Oui, monsieur. Je serai en page écossais. Encore une fois, merci beaucoup pour les billets, monsieur. Merci, Joséphine. Alice, votre regard aujourd'hui est beaucoup moins jeune qu'hier. Dans votre regard, il y a des rides et quelques cheveux blancs. Costa, parlez-moi davantage de vous. Je crains que cela ne fasse complètement votre sourire. Cela ne fait rien. Si seulement cela peut vous aider. Je vais déjà mieux. Orce! Orce! Najposle razbrav za Ivana. Majstore! O! Majstore! Dobro večer, gospodine Kirkov. Sakam večerva da mi svirite mene. Može li? Ostavi, striko Nikola. Ostavi me ti mene, sinko. Znaš ti što je to odnovo da se rodiš? Ete jas, odnovo se rodiv od kako dobiv aber za sinod. Što sakaš da ti svirime, striko? Što sakam? Nešto naše, veselo, a? Ne luti me ti mene, Kosta. Dušava mi bara nešto ubavo večerva. Svirete nešto za moja ta Jovana. Jovano! Jovano! Nežini od Edine se živ i zdrav. Dekšavaj orce. Srećen sam večerva. Malko si pinav. Ako od toa svetot nema da propadne. Ivane voz tamo koji veleše da kako nema. Vidi go ti nego. A što bara tamo? Otišao su nekoj drugari da uči frenski jazik. Tu možeš da se javi. A ti? Što se smurtil taka? Umoren je. Zašto ne si na spijenje? Сега ќе odem. Така ли го чувате вие него? За него ли е седење в кафето ниjedно време? Ej, momče! Za mene vino, a zovi ovdje konjak. Ti je samo konjaci pije. Не треба, стрико. А, не, Ние не, токму не, не. сакавме да тргнем. Не. Prvo će se napijete so mene po jedna. Može jednaš i Nikola Grnčaro da ve česti. Donesi! Jovano, Jovanke, tvoja Тоа. majka mori tebe ne te pušta, kaj mene da dojdeš dušo, srce moje Jovano. Tvoja ta majka mori tebe ne te pušta, kaj mene da dojdeš dušo, srce moje Jovano. Uf, mori majko, koliko mi je ubao ovo srcevo večerva.
Ама не се радвам толку за мене, колку за мајка му, Јована. Во овие тешки времиња, вие не крепите деца. Заради вас правиме чети горе по планините. Заради вас пренесуваме оружје, ги облекуваме борците, криеме ранети. Сакам, деца, еден ден да го видам Ивана под македонското знаме. Кога ќе го спомнам тоа пред мајка му, таа плаче. Не се согласува, се плаши. А скришно од мене му плете топли чорапи. Знае кутрата, судбина ни е да носиме пушка. Пинго! Зошто плачеш, Пинго? Што станало? Синко! Стрико Никола. Орце, што станува со вас? Вие како да криете нешто од мене. Зошто плаче детево? Уморен е, ти реков. А твоите зборови го нажали. Пинго, зошто плаче, синко? Кажи ми. Што се случило? Кажи, синко. Кажи, душо. Што криете од мене? Иван е мртов. Немој повеќе да го бараш. Мртов? Како мртов? Пинго! Како мртов? Орце! Како мртов? Загина во една наша акција. Загина? Сами го закопавме кај изгорената црква. Знаев јас. Ме јадеше мене змија. Криевте од мене. Знаев јас. Il messaggero! Il messaggero! Il messaggero! Што стражи? Филип, тур! Си sich nicht bradakalan. Филип, арш! На сите страни војска, полиција. Поставува стражи кај станицата, кај мостот. Еве ви го одговорот. Ce n'est pas ce que je voulais. L'idée ne m'était pas venue que les Turcs pourraient procéder à des arrestations. Qu'est-ce que tu voulais alors? Où voulais-tu en venir avec ça? Je voulais faciliter votre tâche. Nous? Écoute-moi, Orce, vous vous engagez dans une action terroriste, afin de libérer votre patrie. J'ai parlé de cette action sans mentionner aucun nom. Et toute l'Europe l'a déjà appris. Tu m'entends, Orce, toute l'Europe le sait déjà. Et si l'action ne peut se faire parce que précisément, qui a inventé la mèche? Je n'y avais pas pensé. Tu es allé trop vite, Marcel. Mes camarades devraient te descendre. Seulement, je suis convaincu de ta bonne foi. Orce, crois-moi. Je sais. Tu croyais bien faire. Merci, Orce. Qu'allons-nous faire? Démentir? Non, te taire, jusqu'à demain. Demain, on y verra plus clair. Que dois-je faire? Reste à l'hôtel et ne bouge pas. Gledaš mi naleče? To je psihološka igra. I naполнија затвори